May soko watigera may baba ko sa binuti na Centenary Church. Kaya muni ni warong mayan na taundaku kay Suba, inabiya si buru-buru ni warong may kina. Kani maraw sa akin na ba kaya muni anadan turang o Jesu Kristo. Dan wita kanina kawaya o hindi na. Noon ang karabi ko ay na matranisinger din dahil. Kabasang abulgo tuloy sere. Nanda satu laki keserean ibu nak keluar. Buonasera, Damasu. Kasi ang ano naman ikaw pala tayo nakalaw ni singin Hindu ay buong bulay raway burbura. Anan raga tirimaya na naman ikaw pala tayo sayang doon may buong bulay kina na bunuang ko. Kimami rokovi kaya muni, kapawa niya pinakatigovi kaya muni. Nabungay Jesu Kristo
mami sando kina. Ike mami toro bola ka gibe ke moni na kalau. Sarau tike mami wawina kana lolo mati tomboya. Savasap savata kana ibal balada kitanga. Ki mami sabe bola katirawa kina kalau yalo kalau tambu. Sa ni rawa metorobi na bikawa burubura. Ni saya lo sab sabaga lo dundonungan na kalau. Sa singa bimbi bike mami na singen dendai ni mami wana numa. No muni amate na lupa ni kalau mi baleti ke mami na temati burubura. Sa nindua bike mami mbula na bukuna nga. Nasang talanganin dua mati na buko na nga. Mamsambulat yung nga. E na buko nila lamalebu kung ni Salomani buru-buru kina na kalaw. Sinaya na panlutong ko na Centenary Church. Non ramay dua bata. Bike mamin dua bata. Kabayuta ka na beka lebu kung ni Sabador kibike mami. Ki mami tako sawarao kina na mati kina rusa sa rawa ni ki mami adopa ng buluto mundo. Sawa na pinakabiri rabarong may karandua ba tamay ki mami na puno da bangay na asin ibura-bura da banga ki mami bawa na pinakabiri ki mani. Sambalabo na ngaw na ki mami baka na numachuki na mati kina tuda kitali. Ia bunga talangan na ngaw na sa ngatukin na ni Pai mbale-mbale beke mami sa tabo niya matikin na lubi ni Kalaw. Msawa po ni pinaka na singan din tayo endondono me sa ray na matay ke mami. Endondono me sa rongo na daling ay ke mami. Endondono me ke mami sa wakila na titong bunilo loma sa uleboya kapambulakin na burubura. Buke ke mame na sokalaw na matakan din dai me kabagayalo na sere na wiliki ni nomuni bosa na ibunaw na beka kedangayan garabi na wanlotu ko Centenary Church na beiban lotu kedangani lotu eseleg na lotu ba Kristo me saray na matay ke mami garongon ang daling ay ke mami kabesaw ng bula ia melesu ndondo nga gibe ke moni na kawaw. Sa tabutan na bawo ni pinaka. Kabaka tu sana na may malbulum gibe ke moni na kawaw. Sa kaniya dawi rawa na kao ni ba roro te kina. Krea na biba ang bukodi kina biba sabsabataki inomo ni lola malevo na kawaw. Sa masu lagi biti masulangan na bunuang ko ebiti. Sa lebu na korongan indomo ni tangi. Sa lebu aratangi daka na bunuang ko. Ratobo la mersulia non rabula non ranganguna. Mera indewan dewa ni besiregi na bibang bulay. Masulangan na bunuang ko. Misay tutungan ya pamuni na kalaw. Metunde tua na laman ni bunuang ko, na laman dono ni bunuang ko epiti, na nomuni ko belatay na kalo. Mendu si sala beke mami, meada mendewan-dewan imbula beke mami, me lesu tigo na tamata, me lesu tigo agi beke mani na kalo. Nawalebu turanga, ki mami sama tamborang aga, pabi na pinakabeke mani na ada ichisu, ni mami turanga ka ni mami wombula. May ke mami malamalay. Waroro tati na kami.
Sereni Tadake, Sanangai Suretimbangana, Vikindavaki, Vikindavaki Sachuna Baba Koso and Singly Uden, and Dona Sar to Suwadio and the Damchungara. Sere usana mangule sarna nonda bikin de baki na singa bina singa bimbi ende indai ona nonda turana nga silibu nonda lutu selebiti ke rutuma karando bagai bisa juga na be mo singa ni mati ke sar anda ndo lagu di rumah karando bagai tabi tunga na turana nga silibu na be ngau na ke sar ni nonda lutu kanda babi ni binaka ni sati ko na mataga ni kuah rampulumbulo binaka nenda sakin da bagi rasarat nira nimbul sakana turana ngaslebu nilutu selebiti kirutuma ena era sakani kelu na tamana luena kena lo tambu mami sabang de otakana ni mami bikin da baki bikimuni ena mataka binani kuah sama takam bimbi ena nonda bambauta na lutu bakaristo ena ngone ndai na lewe burubura indua na singam bimbi na singa mai sulimbula kina na Kristo na bukunda sai ko na singa ando bira ke kina na ngona mai libira ke kina na non ra mai bukodi kina na non dai bol da
na mataka ni ko ni nda do sa chiko na no viti en ndai na singa ni mate ka ki mai me babu ni binaka ni ko ni tiko na mataka ni ndai muni mai bande otaka na kena ituntu na kunra saka na tal ngasi suba na vita dini bagai tala na leni baba koso na lo mani lutu lebu na centenary raseni nguli da wikina na wasi lima sanga bulu kaviwa eran dua bata tal tinga mai ke kianda na lutu kambra ken matanga ni kuwa ki mami sabi na kata ngumami wande otaka ni mami bikin da bak sakando kai wiki mami ni mami tiko bata ke kimuni na matanga ni kuwa ni kuni mbulu binaka ngarabi binaka sa chigo na itabi na buksa ni nondo lotu weselebiti kerutuma na singa tambu mbimbi endai sa wana mata na lewe biti to doko non rabarongo kina bosni klou sa tau sa chigo mai na lulu sa ni nondo lotu na singa mbimbi sa ni kuwa yeki mam satu na ni mami bonu ni beke muni na turana gaslew ni nambula binaka to mani babina sa chigo na itabi kuni ngarab sa chigo na buksa ni nondo lotu na kena didi baki ka nuita ke ni nandona mbake binaka ndana laku di rumah ni damai ya do sa tigo na singa ni mati kana to mani sa tigo ya na vis singa kede sara ka veterabi na lo mani ambaki sango mami saba kan deota ka bike muni na bonu ni binaka na kelungata ni na tuena samuni na lutu selebiti kerotuma wal lutu lebun centenary kena baba koskeira barong sa timai na tuena samuni kena tukun sa chungana itabi kena bakan te chungana tutu binaka ngon turango chisu mewaka ngoni sakadi saktikina na vida na bosalela sa o mai kinta bagi kemuni saktikina bagalela leka na mata ni kuwa sa basaka na kenlu nimbulo binaka na nonde baba koso nimbulo binaka na lewe biti ngoni barong sakti umay na mata ni kuwa sa na bikinta bagi raram pasakti ngabi kim na bikenda na mata ndindai mewaka elai tak sa chuko na nonde lutu kamburake na mata ni kuwa na Fiji TV kan babi ni binaka ninta ba deita gichiko na koko ni kelu kanda dambe kina no na singa mbimbi enda indai kanda mai ban dinin taka kina na tamata bauta na no na mai mati na Kristo na bukunda kanda ba bin binaka kin ni bula binaka na turangan na taltalangasi bula binaka na vita dini bogai taltalan na no dai baba kos da ba bin binaka na mata ni ko ninda dambe bula na do tale na singa ni mati ni do tale na mbake runun dulu ruso bulu kono kana ngungule da bin rendre ninda na kila dona singa nda do bangana numakina na nona mai mate na Kristo sabi kinta bagi raram sa tigo wiki muni bagayan dundua wiki muni na wiki mami na junior MYF kuni tigo wakamba ninda bisa tigo watake ke mami mamsa kinta bagi ke muni na mata ini singa ni kamba ni sala ko rumah na singa ni mate sa kongo sabanu ini na toman sa chiko na nomuni vekilai na nomuni warong binaka na vetumberi boya lo muni tumberi saka kina ni na wiki mami na sobo ni mami lutu eslebiti kerutu magoni na tomana ni na daga binaka ibinga rabe na buku ni turango chisu Kristo mem sakin bagi kemuni ke kemdo na binga rabe saka tiko na mataga ni kuwa kalunga saka chiko na nomuni kiamba era lutu patsatal chunga ke kenda Purna leo ni tim ini RKS league team ambaki tini kabitu kanda babi ni binakar tu ndambe sakatal tungai na mataga ni kuwa kimam sa kinta bagi kemuni era na solibuna usa chigo na turana ga solibuni kelungat saka chigo na tim ini RKS ni na mai buna usa chigo kemuni na turana ga solibuni berni na ga ingito ni sing ni matak sapa ni binaka chigo na balu tulibuni centenary kene baba koso ke ira na tumbu na barong sa mai kani mai lut sa chu wate ke main mata ni kuwa ke sapa nunui ni nando na ngono binaka ni na lagu di rumah na nomni tiko parotaki enang gitu ko ni sati ko sa chukina sini ula dam mas bikin tabak talaki ki wiki muni ni barong sati ko mai na bi sebiti era barong sati mai na luluni servi buke na no Englandi mem sakin tabak ki muni sa tal chungai ni mata ni kuwa me bakau ni ngir chumai muni kin tabak yan yo sapa binaka ni warong sati umay na mata ni kuwa sakin ta bagi kian ta ba totobata na lewi biti and indai nda marot takatiko na singa may sulimbula kina na Kristo na bukunda kan ta babin binaka ni nda do ba na kena singa and indai da marro en nda bang bautan da tosukiliu na bang bautan nda suli kian da kibua na buni veka dibi chungaki na nda kelu mentu sa na turana ngasliu o mai toman sa chu wala kana bikin da baki
Virna non dei baba koso ni mata ni kua sawa sakayan na kinlip. Sanda kira-kira ni sa wil raw ng telesoni. Naka non telesoni na single vinak ni kua sa kuna mene tuk vinak sabola koluke wasi rosang bul katolu tek bunan de wili vola mena ka rosang bul ni tikina edavni sa wili tina tikina wasang bul ka ono tuk vinak sabola koluke wasi rosang bul katolu tek bunan de wili vola mena ka rosang bul ni tikina edavni sa wili tina tikina wasang bul ka ono ke sakune sanungu tai mavakande otakani ni sabia sereki chisu ko pailato savos talve ira arsakadi kakaya vakota ngaki na kovelatai vakota ngaki na kovelatai asakai vakatolu ve ira kokoya adava na kava sakitaka au sasenga ni kune endona davua endondon me matikina okoya ongo kono vakana kuitaki koya kasereka ersanga nguma tua sara katambalaka na kavi nirsakerea me vakoti na kovelatai kokoya asa nguma tua non rakavi asele wako pailato meada me vakan non dike asa sereki koya kambiu ke na valni bebesu ke na lamba kokoya ersangandreva asa soli chisu meravitalia taka enir satumbera yani ersa taure endona kai kirini ko saimoni kokoya kalako mai vanua arsa toda buana kauvelatai medolata kamuri chisu arsalia bunga sara ersa murikoya kera telengana lewa arsa tangi katangi dhaka asa buki bira ko chisu kakaya oi kem dona lewa ni Jerusalemi ndo kako ni tangi dhaki yao e ndo tangi dhaki kem ndo kerna luve mndo raida saboleka ni yado maina singa ena kaina kikina sakalungata na yaba kena kete sa seng ni sudu mai kin nangone kena sudunra sa seng ni vak sudu manangone ersanga kai kena ve ul ni bunua lutuki ke mami mai kena ve banua de telenga umbi ke mami mai ia ke bakai ersa kita kana ve kaungo ni san rokon na kau adava ena vaka ni sam gai mandu arsale ruat tain telenga na tamata vakava ertu satumberi batakaya mertu vak mati e ni rosayado kina sana aidana ko kalivari abanoni ngaba ko boka ersa vakuti ko kina kena ko velatai kerau telenga na tamata vakava endona lingani matau kandoni lingani mawi sange kai ko chisu itamangu ka koni dundubi ira nirsa senga ni klana kai ersa kitaka asa votana nona isulu ka ia ena vakwiri mandingi arsa tuna leo bunga mervaka reida ko ertalanga turanga esa vaklialia kakaya o koya sandovi vakumbulai irna tani mete vakumbulai koya ke vakasa Kristo ko koya nandingi taki ni kalu ko ertalanga sotia ersa vaklialia koya arsalako mai be koya kasulia wana waiwiwi asakaya ke vakako sanon ratuina kai chutia mani vakumbulai iko asandona bola sa toka edaki voa savulai ena vossa vakrisi ke na vossa vakaroma ke na vossa vakipiriu o koya ongo na non ratuina kai chutia
Asa vossa vakadada tiki koe en dover na tamata da kada sa rumbe kakaya ke vakako sa Kristo koiko vakumbula iko kikirau telinga. Asa vossa na kini karua kavuno di koea kakaya osa senga mbek ni rere vaka na kalou ni kusalewai mamate vakakina ia sandon donu vekendaru nir sa somi vekendaru me vaka non daru i vala ia na tamata ongo sa senga na da sa kitaka. Asa kaibe chisu kokoya, kemuni na turanga, na numiau ni kemuni salako mai e na nomi ni mate ni tu. Asa kaibo ako chisu, au sa kaiba ka indina veiko, e na singa indai, endaru na tiko bata mai partaisi. Ia sa ka ona ni aua, asa mbutmbutona banoto udoko, kaya dhova ni kadio ni aua. Asa vakambutmbutotaki na mate ni singa, asa seirua na ilati ni vali ni soro. Ia sakadi anendomo ilevu ko chisu kakaya itamangu au sa suliane longu kinilinga muni e ni sa vossa oti vakakoya sanga idimba sanga wilo tinonda lesoni nge skerana kalou me denguva ka vossa vakalunga taka. Tolu sanga bulu kawalu ni sere ni bawa ni pinaka minta satu daki. Salah na sere. Mami sa mora nang getting niling amuni. Rambula ke sara ratiko na nomuni bale. Iwara ungarabi na sulikaya na matangan dendai. Saya babala cungane lo muni na lo tambung.
Na ke na daga tagiti ko na lamamuni na kawau. Ke ira ra rawani ra totolinga. Na ke na daga tagiti ko kumuni mai ni soli. Me daga taikine ka toso ikine na daga sapsapani lamamuni. Na lamani tama daga lele suba na waswasu suba. Ki mamisada mora na soli kaya ang karabi na singalevo intindai. Ko sa na masu sa dambo bike muni. Na ada cisu na ne mami turanga kani mami bombula. Mani
Dadabutan na nonda wabu ni binaka na matsirlebu na Centenary Church na tawilebu randa ungaraba. Na ngau na kedasar ni Sokolou, pambimbi na lutu kamuraki. Kanda wabu ni binaka na itawilebu na ungarabi na wale potungong. Dua bata na be waba kosoli lote nda warong sa kachukumai. Nda marauta na rorongo ni sere. La beti tukina na londa kanda wabu ni binaka tukina buana kalou. Singa na noa nda mai talata tukina ruana nonda i tokani ruana i tautala. Na italtalangase vakadengu. Mene wasi-wasi kunda wilebu. Kapakakina na iliu-liu vakadengu. Na tambatatakan vivalutaki. Tambatatakan indawunau. Na ivakatawa Sokolou kina langasere. Kina tambatatakan iturana. Na italtala vakadengu apetutoko. Sa wabu ni pinaka ni enda sabi taladi tiko kasana nui takatiko ni sona kene susun na beso mitagi chukumai na be embaki kena be ngone satu gileu ke bagai sanga na mate na sanga ni rawa na tuta kitale sinin dua na kai batokai men dua na tuta kitale ke bagai sanga na mate sanga ni rawa ninda na sereki se mulai sini rawa na kanda sangat takachungko na bulat o mundo. Sakya na katumbale bunga na singen dendai. Sa ikwa na singen ni mate enda lao duru mo chigungko. Sando sa kanan nonton masu. Memisa krea mo ni buke kemame nando na tigin na lakalaka kemame na rongoda na matakan dendai. Ibuke kemame na tigo na lomo ni bali sorongo. Kei rera warong mai na taundau ke suwa, taundau ke viti. Ke mami sa masulangan na kalou, na po imbali-imbali be ke mami na ni mami tiko na singan dendai. Na yaday chisu, ni mami turanga ka ni mami wambula. Mani. Onding itaka na tikina rosa nga bulu, katolu, rawan inda baka sa matakakina na bimbi ni singen dendai na kena bose ba nga tagitiko arasa ngumatua sara ka tambala ka kakadi nera sakrea meba koti kina kaubela tai kokoya asa ngumatua na non rakadi na kena i vandewa wa pertania. But they insisted with loud voices, asking that he be crucified. And the voices of these men and the chief priests prevailed. Sukaya na bunuay ndarani baka samtaka ni bunuay kotokina. Nanganganre tito mundi nambaka ni rai chuka na duan na rai. Na kena rai ba history ni beka tuku di kata mai sama ba mata ba wan data ki ana tuku ne bola tambubo wana ka provinsi ta ne bola tamakawa saya do me tau doko se ba tau doko ta ne bola tambubo koto na kanda raw ni rai to manda na matakan dendai na bosam bimbi na koweltai. Kono nua me unga indusia so na turanga na kaya ratukuna se ratabuta membaleta na kaubeleta ngai Kristo. Na kaubeleta lang may na boso ba krisi me kani malimbali chuko na stauros na boso ba krisi stauros. Stauros kani malimbali chuko ndo na kau karandau bang mateki na oira era laurai ni sa dasar nga non raitobo. Wambimbian na matin to Roman. So Romans execution instrument, the cross.
Ngai ba matala taka cukup ekanda, meka cukup ekanda dua cuna kambimbi na kau belatai. Balai tengah ke pakai senga na kau belatai. Ina senga cukup dua na kain, da pakai tukacik me singa tambu ni tuta kitale. Kimini sana kangu ni ndabaka sama takatiko, itu lumandanga na kalle berau ni ndabaka sama takana matangan dendai. Ke pakai dua na kai kau lesun matangan dendai. Ena baka sama lebu ni kabeletai ke muni na dorbo na kona lewa. Ni sinai saratsi ko na lutu na matangan dendai. Dua, rai nga na kabeletai na sa rai na bibo ang bulay ni kalo, salvation. Bambalin ni rai na segundo na kaya baka tukay chuk me kabeletai di na nga veira na matentua Roma non rai mate so. Kara sa kuni sa dasarangan na ibu araw non rambula ka non rai tobo kene bala-bala ni mula. Dinambakan itu kena cukup Paula, mereka cukup Paula, ia sakali lihat cukup veiran, nakai Kris na kau belatai. Bekenda, sabakain dona buku, dona kau kawa, kibekenda na tomata lutu ba Kristo. Korosan di kambembe ni darai dona kau belatai, darai da cukup dona isema. Kuan isema ya sematikenda cukup ibuana kalau ya mai tabukana. Na tamata ki buana kalo ne palpalda ngai nduri na kau beletai me semata na bonua da buka. Na ngau na antara ita kina kau beletai na sarai sarana bosa na reconciliation. Reconciling the world to himself, to God. Nindarai da chuna kau beletai ndarai da nduna kai tu na mali wani tamata kaya na kalobang ati ko ya may sema. Kaya katolo na bosa na atonement. Atonement na baka sama ni at-one-ment. Ito kabang-abang duwa na kalo na isemang gong. Maybe dutay tagabata ka sembata-bata na bunwa da buka. Me kalawa ko Yesu Kristo. Me semata. Na banua indon nga menonta. Menda rusak. Kamate kini na tamate ibalbalda. Ko Yesu Kristo nga at one moment. Satu kalau may na Kristo. Me bang mulai kenda na tamate na kebuluwa. Dito sana turanga ubia wasya sa cukup weekend na mata ka inday ninda to boleh amenda raida cukup bimbi ni kabelatai indua na ital-tala mai Scottlandi John Knox, a Reformed theologian, a Scottish Reformed theologian. Watunggo na kaya the cross is the central substitutionary atonement for sin and the ultimate manifestation of God's power and glory. Ito ay lomandono na kobertay. Kandondolu moa tu na bonuaya na mati oya sa kalau kino Kristo na bonuaya na bukunda. Ya sabari taka na kalau na nona kau wake na nona langi-langi na ngau nenduri kino ko. And John Wesley says the cross is the sole meritorious cause of salvation. As a propitiation that appeased divine wrath with demonstrating divine love. May semata ko Kristo na banuain doon menonda e naloloma tito muni kalong. Na mate doon menda mati kina.
sa wawi nakataka na kalo na isemoya and the loloma bakalo, the divine grace of God. Kami sana kamu sa kinabambale ni kaubiyan doon siya sa katukubikan na sigilibod nenda isa nga ni raw-rawa na singa ni kuwa. Isa nga ni mamanda, singa ni raw-rawa na singa ni kuwa. Kung itaka ni ndarani na baka samtaka, nabimbi ni singa ni kuwa, kaya nanon da tigo wali levo, na wali ni kalo wang bimbi, kaya muni, kung isa warong sa katukubayan na lotu, Padre Chugani Centenary Church. C.S. Lewis, into an Anglican priest, Anglican minister, then the one muria wale bunutu Wesleyan, no na tutuku, kaya no na ibang madaw. He was a scholar and a theologian. C.S. Lewis says, the cross of Jesus is the central historical event where God entered human history to redeem humanity and defeat death. Sa kawalan ng daray le sumendaray na beka sa bador na kalawan ng doon ng una. Sa kawalan ng bimbiyoya. Ya nga beka ang taman tabaka sa mata ka na lewe ni Banuay Viti ang doon na kalaway bador na kalaw. Mesireki kenda. May pangamulay kenda. Be pangalalate kenda manabeka kenda nga endon umenda matakina. Tuli sana dorubo na kona leo ninda sa katiuko. Ita kanina baka sa mata ka bimbi, na bimbi ni singan dendo. Kaya mami ko sa apo tumbe kaya pita na yambak. Bawa besar na nomunitiko. Na baka sa mata katiuko na bimbi ni singan denday. Niya kalau may nakalo, may baka mulay kenda na tumati babala. Saan itakan na baka samtakan kena bimbi. Sa kaya ocho siniturangan, kau biawa sabi kenda, yang na apostolo Paula, na apostolo Paula, gatulis ko kaya the cross is the absolute center of theology, representing the power of God, the ultimate manifestation of divine love, and the only means of salvation and reconciliation. Sa ngatalin doon na sala, e bayang at ang nakalo, may mga muleki na natamatay balbalda, the only means is the cross, through salvation and reconciliation. Sa kanibalang ni ikaw chukumay na singan dahinday, may bandamberi and aloman doon ni beka kaya nga nagarama na kauwilatay ngay Kristo. Kaya ba chuko na tampatatang beko suba, siwaso suba, kaya ba chuko na bebon weso, lebuwe kaya mo ni turang na marama, ni kaya ba tiko man na besa biti, ni baka na numati ko na singan dahinday. Iya, and doon may tukupin na singan dahinday, metei serengan loman dono nakabeltai. Menduri loman dono nakabeltai. Ena loman dono ni beka ba manua. Loman dono ni beka embose na beka ba matentu. Loman dono ni beka ba lot ena loman dono ni beka katanga menduri kina nakabeltai hi Kristo. Gua na pambulan na panua. Ada apa boleh kenta yang dua kami sana kang. Rosani kambimbi ya ubian tu saya cukup ikan dan matangan dendai. Nambimbi ni kau boleh tengok ke bikat yang dua. Au sahaba matala chiko sonarai bai tuba me balatana ko belata Kristo. Ia au tarongo chiko biken tan matangan nendi ala bali na kena nga biken ta. Lama na kena nga biku. Enduale na kena imbalembale biken tan ondan dambe beke meni talaga ni parang sumay enduale na kena imbalembale ni ko belata Kristo gi biken ta yan dun dua. The second point is the significance of the cross
to us individually this morning. Does this cross carry weight to us individually and communally? Balata di sasanga bulu na ambaki non tapana no machukumai na mate ke na tuta kitale en saan dua tale na singani mati ni kwa en dua chikoli na kenanga en dundun mindua luke rosa ngabul gato lu pasa bulu garua asa kae ve chisu go koya kemuni na turang na numiau ni kemuni sa long mai na numuni matin. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Siya nilang katakawan na turang ko naliliw. O kasi nilang katakawan naliliw. Eta mati balwala, sahabat ko juga nakabeltay, santo doon nga memati. Siya nilang katakawan ko naliliw. Nakailang katakawan ko ay okoya. Personally, individually. Gaya basa tak kau ya sekali nona rau di pambulai kemuni pambulai kerau. Gaya tu guna kau juga sangsanga oken taru kau sarau sarang apa benaka rau ciken taru apa benaka sarau nonton satu kinongko. Kau yang donu cungo. Ken taru sin tampil talan taru tampil donu sar cunga lilu kau lilu donu cungo. Sanggai bosa ku cisu sanggai bosa nturango. Isa ninggai na numiau. That's a personal confession. A personal appeal. Turanga ninggay na numiyaw. Siya nga ni nanumi kiraw, bato kiraw liru kiraw chungo. Siya nga oya usar nga. Turanga ninggay na numiyaw niyo ni sa lisanay. Enday sar nga. Tarong chungo batikin niya parang. Kaya muni na nung tatungo ni tarubungo na lewat kaya matungko. Kaya matungko pali lebu. Ia meado may nangauna. Muna waktu saya dua sarang buwan na kulut. Turang. Au sangan repa muni ibang bulayaw. Totoo kasi ko nalelebu. Ito na lewe ni timi ni Arkes do Chungo. Pinaka ko nalelebu. Meado may nangauna, motukuno sarang nga pantundunong ko na kaluturanga, ninggay romaniyaw, ninggay na numiyaw. Meado may nangauna, beken tandunduan, may nandui ba ito sa nga buwan na kalaw. Personally, menda kaya na besiray na tayo pambulay, rawa buwan na kalaw, besiray kanta, sa panuat na pangayan, tutukina. Kami sana kang toka na tuguna na bosa ni Chisu. Melaku saranga may lomanda. Na beka yang tangan reba, mena rawa ni boy bal kinabikyan. Singat. Na sere wasanga bulu, kabasanga bulu ni sere na tikine ruwa. Kau bela tay Chisu au raida kinali lubenan dina na kalo ka mate vakaisi au tusanaka tuendai ruang anaka ko mi tusanaka na ndau ni bolong ko enang kan serengko na nona dau loloma mai na nongu itola. Loloma sa tu itu that's the preventive grace, prevenient grace ni John Wesley. Wa madala taka John Wesley naka sa tu rauti bura-bura ngana nungko na loloma tau manta na loloma suluali preventive grace. And the wambulay chunga and the loloma tau manta preventive grace. And ngau na nga kalawen kinendu agina loloma lebo ya. Sa sereki kawambulay na nona ipalpala. Kaya nga. Tolzani kambimbi. Sabi abana numikian tekinan na
singa ni mati ngo singa bimbi weekend na leun lotu selege na lotu wa Kristo. En dan donunga men dola tanon ta kobelte. Dolata non da kaubeletai kamuri Jisu. Todonu juga. Lo kena wase di oro sukutolu asaka bir kena ngawoko ya ke bakain dua e via muriau medolata na nona kaubeletai ena veisinga kamuriau. Balata ke bakal dola babinaka. Ya do babinaka. Ke bakal dola cukup ada saya rataka. Iya, tiga telangan kena songgoni. Lepas kana kena songgoni. Ena luke rosa bulu tolu tingine vaso dua. Iya. Dondonu weekendaru me sauminga weekendaru me baka non daru ibalwala. Iya. Natamata sa senganida. Sa senganida sa kita kongo. Sino doon mi sumbuan duraka. Sinirawe kanda mendadolata na kabeltai Kristo. Ia saranga be kanda mendadolata na nonda kabeltai ena kau ai Kristo. We cannot carry Christ's cross because it's too heavy. But we can carry our own crosses through the power of Jesus Christ. I'm pleading to you all this morning, we need to carry our own crosses and die with Jesus and rise again. Sarui kambimbi, sangkai wasa cukup naik keruan di tempat bla bla bla. Saya kau kentor ko saru cikentor babinak, rauta babinaka nalonggu itomo kena kau sabator cunggu. Obia tu sa cukup weekend na matang nendai. Balik tani lu weekend sambalabu mainan nonda singini mati. Ya, enda se kauta bolinga. Elebu na kain dondonu me sambulu tere singini kuwa. Se kawabu ke bolinga. Kawabu ke bolinga. Ngau na daba na kay balik kina kabalata me bakoti bata kay Kristo na bay kakita nguri. Ngau na daba. So na ngau na sember ni bako iyo sa lawraw ni bulbul. It is your message this morning that you need to crucify your burdens with Jesus Christ on the cross. Because you will rise, definitely we will rise with him on the resurrection day. Osa tiniabikan tandai bunawan na singilibon din. Ya dapat imbal-imbal sing den David. Dapat na yang bimbi kena imbal-imbal sing den David. Kina pon lutu gor centenary church. Kina lutu celebrity. Kina non dapat dua. Kina tin kapana sana. Kina non da matentu. Kina be ministry stau dog ni matentu. Dapat na kena imbal-imbal sing den dai. The message and meaning of the cross in our contemporary society in Fiji today. Gona bosa e rongomai e na kobelatai. Wase rosanga ulu tolu tikine bosa won gona bosa. Ia sa kadi e nandomo lebu ko chisu kakaya itamangu au sa sulia na longu kinalingamuni. Jesus cried out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Dawana kaya ngan repo cukup biti dan ngununggu.
ena rara mani singan dendai ni singani mati. Dua, engan rewa cukup biti sona turanga kini marama yalondina. The country needs loyal servants of God. Number two, those who stand for peace and justice. Number three, those who stand at the forefront and facing the upcoming challenges. And number four, fight and fight until your last breath. Kebaya-baya na kaya vinakata na kalog may kandai vitendai ya mesale libusara na turanga tu wandondo na mata ni kalau daga wandondo nu basap-sapa enangai mulakina na bongongo walu cunga me doba seranga ni sakaya. Father, into your hands I commit my spirit. En ayada ni kalau na tamanta, kena lubana, kena utambong. Amen. Kawasang bulungan doon ni sere, sangkay sureti na lilu ni waswaso suwa, may sangkay may baso kay kanda, ena masu ni bakalungat. May satu dake.
duanga na ka me ure kitaka, na kauvela tainga, ngone turanga o Jisu Kristo. Oira era sasenga ni nonra vakata kira, era sabakota kina kauvela tai, na nonra tamata makau. Ke misa wawina vina walevu na klu, na nomuni singa indai. Me sa te wake na lo mai ke mai mi andundua, na nomuni kauvela tai. Me rawa ni ke mami tamata lambo, mate wakandua na lo mai ke mami. Ke mami dolata tiko na kauvela tai ana venga una kede ngā. Ka muria tiko na venia wamuni na Kristo. Ke mami sa wawina vina walevu. Ni ke mami rongo da tale na nomuni was. E nanto monra na nomuni tamata. Nai liu levu, nai wakatao ni sipi. Ngase levu ni lotu esele. Ni wakalunga tataka na non rambula. Ni wakalunga tataka na nomuni lotu. Maro roi ke mami wata tiko na kalou. E na wakambauta. E te waki. E na imbale tito mbuni singa indai. Kerea wata na nomuni loloma levu na tamai ke mami. Aloloma i Jisu na luwe muni. Na wadengu na wewa sina itini alomuni na latambu. Nei mami na singa ongo me kakua sarangani mundu.